Yes, Yagago district. Ini ramatian makwe pong yutong totwal ekwe runian pabulu. Lao ukwanyo diang pa musemo ma kifode mujene gelonyo bon wenki kome ma mujene utuch bodano la bonbon ci kombericiane kitika teme kikupe menano ni kikupe ke moñ wet ke bien ke lob ko dien pa musée mana yegen matika time Yagago district kombeti yang ti bor gido Certo che non riesce. Danno dopo la chiara. Certo che non riesce a dire. Quello che io Andiamo più dote. Andiamo più vedo con barca che va, che meno Oi ken ma museo terro kere lao ne gu kwanyo diai pa museo ne ka gu kail museo ni chok wanya dano ka gu wer museo ko bieno ludok ikin dano kar ma kweo garada da kwe pabulo me amiel zone maloke no mako dog dano mada madong raj loyo malufonyo dine gitika toko kibulo meneno ni kwe eno wor mabe ena ye lao gu kwanyo dien pa musée ni magu podi musée ni ko wer musée eno tuch ketma atiete kere o tuch lu dok ken dano maloke eno ni poberi mabe tin Yagago district so watika tim appealing board government ni ketim gen mo kana no tong sapo Matie Ilokole sub-county. It is not all that far Kigudu. Manope beru gen mabe kalao a karoler kato o kere wa area me otong. So lokane peti a beru gen mabe dano chunji peti mayom. Mau baro chunji dano ritual tia balo kuch padano me Yagago district kombeti dano chingi tika chue mapawache